Bok svima. Pa, upoznajmo naše likove. Bogatu Jacqueline i siromašnu Jill. Obožavaju se igrati s lutkama. Spremna sam početi praviti kuću. Trebam traku i škare. Počnimo s krovom. Vau, bit će tako dobro. Izrezivanje prozora, uklanjanje viška kartona, gotovo! Jupi! Sada podijelimo kuću na katove. Prekrasno je! Jacqueline, što ćeš učiniti? Kakav je ovo nered? Ovo neće ići. Trebam najljepšu kuću odmah. Čekam. Vau, ovo je prekrasno. Ukrasit ću svoju kuću zlatom. Da, o tome govorim. Imam nekoliko dijamanata ovdje kao... Wow, moj krov je sada nevjerojatan. Riješimo se viška zlata. Hej, Jill! Što radiš ovdje? Samo sam htjela vidjeti... Kiham. Moram obrisati nos. O, pričekaj malo. Izgledat će sjajno na krovu. Tako dobra ideja. Uhvatite to, Jacqueline. Fuj, kakav nered. Očisti to. Jesam li zaražena, Butler? Oh, osjećam se bolesno. Gospođice Jacqueline, mogu vam ponuditi neku uslugu. Odlično. I trebam krunu upravo tamo. Učini to sada. Pa, imam nekoliko prekrasnih kruna sa sobom. Koja ti se sviđa? Odličan izbor. Stavljam ga na tvoju kućicu za lutke. Pa, to je prekrasno. Vau, tako je sjajno. Moje sunčane naočale su savršene. O, malo su slomljene. Ovo su bile moje omiljene naočale. O, imam ideju. Napravit ću cvijet od stakla. Ovo je tako cool. Wow, napravili ste prekrasne kuće. Sada je vrijeme da ih ukrasimo iznutra. Krenimo. Butleru, trebam sef. Otvori ga. Pogledajmo što je unutra. Zlatos, volim ga. I novčići, naravno. Koristit ću novčiće da pokrijem pod u svojoj kući. O, novčić, uzet ću ga. I ne tako brzo. To je moje. U redu. Što da radim? Da vidimo što mogu pronaći u svojoj vreći za smeće. Hrpa olovaka. Spojimo ih. Wow, pogledaj ovaj pod. Tako je šaren. Lijepo. O, što je ovo? Vona, super! Mogu njome ukrasiti zidove. Trebam ljepilo, nanosim ga na karton i lijepim svoje niti na njega. Wow, ispalo je tako slatko. Ovo je besmislica. Imam bolju ideju. Naručit ću namještaj za kuću. Ovo je apsolutno savršeno i bilo je vrlo brzo. Bok, ovdje sam. Hvala. Stavit ću stolicu upravo ovdje. Prekrasno. Kamin, bit će tako ugodno, kako lijepo. Pa uzimam kratku pauzu. Vau, tko je ovaj prekrasni model? Da, to sam ja, znam. Objesit ću svoje ogromne portrete na zid. Ovo je najbolja moguća dekoracija. Ne zaboravimo na luster. Kako lijepo! Snimaš li to?
Ovo je grozan pogled. Imam hrpu spužvi. To je tako zabavno. Znam, napravit ću tepih i kauč. Evo ga, ja sam genijalac. Što još imamo ovdje? Imam šalicu i definitivno mogu napraviti noćni ormarić od nje. Stavljam neke spajalice na to. Bojila i lampu. Što ovdje? Gump, pogledaj, sada imam sat. Super, Jacqueline, što je s tobom? Stavljaš stol, stolicu, a Butleru, gdje je moja večera? Odlično, stavi je na stol. Moja lutka će uživati u ovoj večeri uz svijeće. Sjedni i napravila sam pečnicu od kartona. Stavimo je ovdje. Vau, pogledaj to. Imam Coca-Cola hladnjak i svu moguću ukusnu hranu za svoju lutku. Vau, pogledaj tvoje prve katove. Nevjerojatno. Idemo na drugi kat. Prekrit ću ga novcem. Prekrasan stil. I tepih će biti ružičast. Što je ovo odvratno. Smiri se. Režem svoj pod. Wow, to je bilo blizu. Da vidimo što je u smeću. Pogledaj, štapići od sladoleda. Čak je ostalo malo sladoleda. Definitivno mogu koristiti ove štapiće za izradu kreveta. Pogledaj, tako je udoban. Wow, apsolutno savršeno. Sviđa mi se za mene i moju lutku. A evo i stepenica koje vode dolje. Ukrasimo ih svjetlima i girlandama. Ali ovaj prozor izgleda prazno. Imam ideju. Imam šareni omot od Kit Kata. Iskoristit ću ga da napravim zavjese. Voila. Gotovo smo. Stavimo to na moj prozor. Ovaj vjetar je jako jak. Je li to uragan? Ne, ovo je dostava kreveta za moju Barbie. Impresivno je, znam. Hvala, kakav prekrasan krevet. Stavimo to ovdje. Ogledalo, naravno, i police i puno dekoracija. Ovdje će moja Barbie odmarati. Wow, djevojke, vaše spavaće sobe izgledaju nevjerojatno. I vaše lutke će ih obožavati. Stvorile ste vrlo udobne sobe. Ostao je još samo zadnji kat. Idemo. Opušteno. Moja kuća će sigurno biti hladnija. Nema šanse. Već sam pronašla bocu. Uklanjam poklopac i stavljam čepove po cijelom podu, također na zidove i strop. Izgleda odlično. I posljednji kamenčić. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više čekati. Daj da vidim. Ovo je nevjerojatno. Točno ono što mi je trebalo. Zlatna kada ovdje. Pogledaj ovaj prekrasni stol. Moja Barbie će se šminkati za toaletnim stolom. Super. Jill, što je s tobom? Da vidim. Pričekaj malo. Znam, ovo će biti savršena kada. Također i umivaonik. Wow!
Pričekaj malo, imam prazne posude za umak. Definitivno mogu nešto napraviti od toga. Oh da, imamo skladište. Wow, odradile ste sjajan posao, djevojke. Moram odmah napraviti 4. kat. U redu, sada trebam pomoć. Oh, tu si. Ukloni krov i napravi plažu tamo. Pa, nema problema. Trebamo malo pjeska, ležaljku, suncobran i bazen, naravno. Pa, to je dobro. Uzmi ga. Iako, želim ga staviti u bazen. Zašto? Moja lutka će plivati u novcu. Sjajno. Sviđa li ti se? I imam cvijet. Sama sam ga napravila. Imam igralište na krovu. Moja lutka će se igrati i zabavljati. Super, zar ne? Djevojke, to je jako cool. Vaše kuće su prekrasne i jedinstvene. Oh, pričekajte malo. Evo dolazi kočija s princom. Sjajno. Ljudi, obavezno lajkajte ovaj video, ostavite komentar dolje i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se uskoro. Bok!